Sanibonani Dumelani ngabisheni uDlamini lona sibalukhulu ujama kaJadu inkomo zindle khanga kuba isola belusi uSigunya Mkhonto ufazi mabele madwa ncela isingane ngaphesheya komfula uzalisa ubhala kaXisele lemvula magaduzela umzizi wena wasulisa umuntu ngesikhuni eshisayo endunu kwaze kwase ekseni eyoba ngithi kuwena welcome to another beautiful and epic episode of Khokha Mntanami kuphi na khona la on Ginger TV ganza kwethu sibuyile King Ginger TV ibuye ngamawali King Ginger TV ibuye ngeyiphepho iKing Ginger TV ibuye ngetsunami sizoqoqa ikweletu mabe kunomuntu okweletayo uyazi into kumele uyenze balela King Ginger TV monga subscribe ku King Ginger TV ukushare ulike ucomment and let us know ukuthi ucabangani ngalolu sizo esininika lona ngokusho kanjalo ngithi Khethi Matlala asambe sibone besiphatheleni sanibonani ngokukhulu kuyithoba uDlamini lona sibalukhulu ujama kaJadu inkomo zindle khanga ngoba isola belusi uSigunya Mkhonto ufazi mabele madwa kancela isingane ingaphesheya komfula bafethu ngiyanamukela kolunye uhlelo oluyinqazi vele ikhokha sesiphinde sabuya nolunye udaba olushisa izikhotha awusijwayela lapho wena kuthuza lo muntu mangabe imali awusiniki sithatha lokho esithathayo sihamba sokuthengisa abafethu abantu abakolodayo abapheli abantu abakolodwayo abapheli ingakho nathi lo msebenzi ngokuziphele sizohlezi siwenza udaki akunakonto ozelanda akunakonto ozelanda mfethu hayi ngendlela okuyiyona ikhokha ibuyile ikhokha ibuye ngamandla omabizwa basabele ungazijwayela kabo sihambe sibone ukuthi basiphatheleni kunjalo futhi ngoba wethu umsebenzi awupheli kungani ungapheli ngoba inkinga zabantu ayipheli kungani inkinga zabantu zingapheli ngoba abantu abakolotayo abayeke ukukolota abantu abakolotwayo abayeke ukukolotisa nabantu ababole unokumboleka umuntu ngiyakuboleka ngikuphi ngiyakuboleka sivumelana ngokuthi uzobuyisa ngesikhathi esikanje ngelanga elukuthi lifika ilanga dololo lifika ilanga dololo uyafona ikhala epalini useyazazi indlela zakho usishintsha indlela asahambi ngale kodwa ke ingakho kune King Ginger TV ingakho kunekhokha izolungisa zona amanyomfonyomfa afana nalawo siswamoza siqale siqede right homa rayfetsa sawubona sawubona njani ngiyaphila njani sikhona igama ngo welcome kwaDlamini usisubani Minenhle 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 ish ngicela ukusho lokho allow me to say this ubukeka uyiputsununu ya ubukeka umncane man ngijayele lokhu kade ngina 21 ngijayele lokhu ngina 21 lathi so lento engisho awuqala ukizwa ngami abantu abaningi basho kanjalo okay ngana kwethu siyabonga ke siswami usibizile sifikile lana unenkinga siyifundile inkinga yakho sayi understanding ngakho sila umuntu osekhaya ohleli obukele njengamanje akayazi inkinga yakho bengicela ukuthi usithathe usibeke esithombeni ukuthi kungani sila namhlanje okay inkinga yami ukuthi umngane kamfowethu ngamboleka i600 imali yokuthi kumele ngikhokhe ngayo iWi-Fi ngangibanyuse ngoba bami manje khale sinyanga siphela ubaba ufuna iWi-Fi yena akasafuna ukukhokha ekhaya kudala ngagcina lokumbona vela akasahamba hambi nomfowethu ngisacela nje lingincede ngithola imali yami imali engiyibanjisiwe nami angazi bafethu noma na understand lento kodwa kumina ukhulumile ngimzwile but for clarity sake ngicela ukuyibeka usisi njoba ngithi mina usayiputsununu semncane obviously usahlala nabazali unikezwe imali yeWi-Fi thiwa bhatala iWi-Fi makuphela inyanga ufika umngane kwabhuti wakhe ucela imali lo uthatha yona le mali anikezwe yona ukuthi abhadale iWi-Fi ngayo makuphela inyanga uyinikeza bani umngane kabhuti wakhe sekumele akhokhe imali umngane kabhuti wakhe dololo siswami iziphi indlela ubusuzenzile ukuthi umthole ukuze akunikeze le mali ngahamba lapha ahlala khona but uyabembalekela lapha nje ngihlangana la erodini uyangimbalekela ethi khona ngiyamqambela amanga ngiyamhlolela
ngasafuna ukuyikhokha. Ubaba wakho akayitholi le ndaba? Uyitholile but ukuthi ngifuna imali yabanjiswa mina ngiyithatha phi imvume yokuthi njani ngincede omunye umuntu ngemali engayona yakho futhi. Uyabona ukuthi usuyifaka enkingeni ngenxa yokuthi wena uthatha imali engayona yakho ububanjiswe yona kunento kumele uyenze ngaleyo mali isikhundla sokwenza leyo nto wena wathatha imali wanikeza umngani kabhuti wakho akasekho manje akasatholakali. Sabe ngisacela nje lingincede ukuthi ngithole imali yami kuye because ubaba wami uyayifuna. Ngisenkingeni enkulu ekhaya. Kethi wena mfethu awunawo 600 lapho simnikeza usisi once. Singalokho esiya endaweni eziningi. Awunawo. Wena Kethi ustintshe wena ngazi wakhipha imali mfana. Stintshe uyiqongqele ufasa inja nogodo. 600 sinikeza ingane abantu hambe ubhadala iWi-Fi. Ayikho. Yo, hayi kulungile siswami akunankinga. Akunankinga. Ngicabanga ukuthi isifundo leso sifundile. Yabona leso isifundo sifundile ukuthi makuthiwa bhadala i-fridge bhadala i-fridge ubhadala i-Wi-Fi bhadala i-Wi-Fi ungathathi imali uhamba unikeza abantu abangenasidingo sokuyisebenzisa leyo mali. Akasezi nokuza kini akasavakashi. Ngoba uyazi ukuthi ubalekelana ngithi. Uyazi into ayibalekelayo. Manje uyobaleka kuze kube nini? Okay. Yabona la King Ginger TV awubaleki. Ubaleka uphelelwe indawo yokubaleka sikubambe ngqi. Okay. Ayisizwe ukuthi uzothini. Hey bo. Imihlolo. Excuse. Sawubona bhuti. Siyaphila mfowethu sicela ukukhuluma noMuzi. Uyena okhulumayo? Ya yimini. Webhuti ukhuluma noWelcome wakadlamini lana mfowethu umuntu osinikeza izinamba zakho kunephasela siphathise lona wathi sidlule silishiye lapho kuwena. Bengicela ukuza ukuthi ukhonani ngala uhlala ngakhona. Ya ngikhona nje la ngaphansi nje Okay mfowethu akunankinga. Sizoqhamuka ke kungidala. Okay. Siyabonga. Akekho umuntu ongalithanda iphasela. Akekho umuntu ongalithanda iphasela noKhethi uyalithanda. Ngizosuke ngikhuluma ngale phone call oyenza izolo i-video call. Siswami wena owazi indlela ngicela sambe. Sibone ukuthi indaba yakho yemali ye-Wi-Fi siyilungisa kanjani. Ngoba abantu endlini abakwazi ukuthi basokole ukuthi i-Wi-Fi ayisebenzi ngenxa yakho ngoba wena uthatha imali wabolekisa ngayo. Abathi uzoyiletha before inyanga iphela. Bona ke manje. Lutho. Asezikini akasatholakali sekukuni. Nangu. Oh. Nangu. Nombalekela. Wawubuza mina. Sisi ngicela ukukhuluma nawe umtshele mfethu wena. Ngicela imali yami Muzi mfethu. Ngicela imali yami. 600 wathi uzoletha before inyanga iphela. Khare sekhaya basokola. Baba uchingelana lami ukuthi mina ngihamba ngisizana labantu wathi uzoletha before inyanga iphela ngicela imali yami. Ngiyakufonela ubambi macingo uyangiziba nje. Yikho ngikuziba sisi kusesenzima sisi. Yabo nami njengamanje ngifika ngakayenza ngakawasha nemoto yakho. Inzima isafuna ukuhlanganisa nami ngizokhona ukunikeza imali yakho. Manje wayengakhulumi. Yikho bengafuna ukuphendula la kuma phone calls ngoba anginamali. Sokumela ngize ubezokwazi kanjani yena ukuthi awunamali ngoba wena mfethu into kumele uyenze into nje ehlakaniphile kumele uyenze kumele ubambe ifoni mangabe kufonela umtshela ukuthi izinto ayikahlangani imali awukakabi nayo kunokuthi umzibe ungabambi ifoni mayifika lana awusatholakala usuwashisa omunye umuntu imoto wena ukho awusatholakali. Inkinga nayo lo sisi lo ungifonela every day. Ufuna imali yakhe akufuthi akusiyona yakhe. Ekababa wakho wanikeza imalithi wabhadala iWi-Fi wayinikeza wena ngoba ethi uyacabangela. Wayumziba. Ngimje besikhulumile mina naye futhi ngathi ngizomnikeza imali yakhe
before inyanga inyanga ehe isiyafunakala imali manje funana nawe imali iyafunakala manje ziba nje okay ngicela ungimele nje next week ngiwashe nje imoto ezi6 Hayi. ngibe sengihlanganisa hayi baba asinaso ke leso sikhathi next week hayi yabona fana kithi next week asinayo manje puti hayi next week asinayo ubuza ba yimo kolotayo noma uhlekani ukuqashula ngempama mina uhlekani yini ehlekayo imali yami ngisuka nayo namuhla ubona ngikhuluma nawe kahle ubona ngathi ngiyahleka angihleki nawe hawu ngazongijwayela kabi anginamali man okay yenza iplan ke ukuthi yabo inali ipipe le phezulu ngijabha ubuza bani anginamali nali ipipe lamanzi lawo spray ngayo yini manje wangisela okay ya kumele kube nezinto esizibambayo eziphi angazi ifoni kagogo le uzochaza ke gogo wena ukuthi ifoni no uzochaza ya uzochaza gogo ukuthi ifoni awuzokhona ithi ungitshele uzokhona yabona namhlanje uzokhona angeke yabo sothi sihamba nawe bungasahleki uzokhona yabona manje ngihleka ukuthi angihleki okay uzohleka ukuthi uyahleka ke manje ngihleki sinikeza ifoni ngifo yini futhi sinikeza ifoni hayi ukhokhela imali yami yabo ngikhuluma nawe kahle angasebenzisa izandla ngithi sinikeza ifoni ngimchazele mos ukuthi akafuni ukizwa leyo umnikeza ifoni anginamali athi uzomnika next week ngithe ngizomnikeza uzothi masubuya naleyo mali bese akunandaba uzotshela ugogo ukuthi ifoni uyisephi lami ngiyachaza antsho uhamba uboleka imali wena uhamba uboleka imali okay manje ngicobuzza something yibo labantu ongizele nabo la ama bounce ungazongidakela ngibhounce ngokushaya impama afana wami uqashula ngenye impama enzima kabi waze lapha amakhamera wena waze lapha amakhamera wena ngitshele ngicela ukutshela waye ungabambi incingo wayi ngakubamba bemali ubambe ifoni umtshele ukuthi awunamba wena ubungeke umfonele everyday ekolota ubungeke lo muntu lo bhuti uyangifuna lo uyahlanya ufuna uzokwenzani ufuna uzokwenzani baba khipha lamafoni la ngifuna ukukhuluma nawe into eningi khipha lamafoni ifoni kagogo le ngenzela ukuthi uyikhiphele wena ngithi sikhiphele umnikeze ifoni kagogo le khipha umnikeze sengizwile ukuthi kagogo khipha umnike kodwa khipha umnike khipha hayi ngizofika lapha ekini khipha mnike ngiyofika lapha ithi ungitsheleke mfethu ukufika kwakho kubo ukuzoletha imali hayi okunyuka mina ya ukufika mina uthi buye ba ngizasa nenkabi zami wena niyangicodela igama lomkabi livele lisetshenziswe sekwaba yini national icuro lesizwe inkabi zami ngizala namakhamera jo hayi subufuneze nani wena ngizala namakhamera ubufuneze nani ngizala namakhamera ubufuneze nani yonke unamanga uthi ungangiba ngizokushaya ngenye impama ngokuqhatha nalezi zinto lezi ngokuqhatha nalezi zinto ngiyakutshela qhatha nalezi zinto mamela ngithwe ngiyakutshela uqhatha nalezi zinto lezi wena uzela mina zenza uclever wena zenza uclever azwa mina ngizwani nabo ke nabo clever ngizwani nabo into ozoyenza wena uzothi moya kubo uzoya kubo usuphethe imali yabo mangiyakuya uthe next week next week okay ngiyakutshela mina okay kuzofa alright sizobona ifoni yami okay ubona lamafoni uyamsabisa ngiyakutshela ngiyakuzwela ngoba usemncane ngiyakuzwela adawazi bengizokuqhumisa ngempama ya bengizokuqhumisa nje ngempama enzima kabi kodwa ngiyakuzwela ngoba usemncane angifuni kusasa kuthi uDlamini uhambe eshaya ingane ngicela ekagogo ke phone hayi uzochaza gogo i600 ngithi akunandaba yabona yenza ukuthi athatha amafoni kuzokwenza ukuthi wena usheshe umnikezele imali i600 nalamafoni akunandaba noma kuthiwa imalini akunandaba siyahamba ke thina ngimiyekela hambe uzomenzani ngizomshaya lo mntwana uzomenza awumthinte yokushaya ufuna ukubonisa ukuthi mthinte yabona ngisajabulile kumnaye mthinte ufuna ukungishaya mthinte yimi uzongishaya ngithi mina mthinte uzongishaya ufuna ukubona ukuthi ngifuna ukwenzani mthinte mina ngomshaya mthinte ithanga baleki mthinte nangu mthinte yibo abathembile la mthinte angitsho ngiyashaya uthe wena inkabi mshaye mina nginkabi mshaye ke ngizela nenkabi zami fuseke khuluma manga sambe ngizela nenkabi zami khuluma manga ayikho lento yakho wena washa imoto la mfethu yabo ubhaliwe nalapha ethi car washa wena la imoto uzokwazi ukubhadala hayi suka akunanto engiunderstandayo la understandisa amasimba manje mina ngizoqhulula ngempama wena yabona wena uqhulula ngempama wena ukushaya mina mfana wami ngijwayela amasimba jwala kabi jwala ufike ulethe imali ufike ulethe imali
usek inkabi zokunuka qala yogeza qala ukukhuluma indaba yenkabi siswamoza la ngana wethu usibizile sifikile siKing Ginger TV siwenzile wethu umsebenzi bese kuzelela sikwenzile ukuthi ukusuka la ke yaphambili wenze njani ngalamafoni into engizokutshela yona uma ngabe next week ngiyobethe next week uyafika ufika ulengisa izandla akayiphethe le mali thengisa lamafoni Ngizokwenza njalo unikeza ubhuti wakho umtshethi bafo thengisa lamafoni kuzobuya le mali nihambe nobhadala iWi-Fi ekhaya okunye ungaphinde nangelinye ilanga noma bekuthiwa unikezwe imali yerent noma kuthiwa unikezwe imali yegrosa noma kuthiwa unikezwe imali kagesi makuthiwa bhadala ugesi makuthiwa bhadala irent ungathathi imali yerent uhamba ukwenza ezinye izinto ngayo yabona khona manje ungena enkingeni ukuba ubaba wami uKing Ginger akayivulanga King Ginger TV akayivulanga ikhokha ngabe ukuphi namhlanje ngabe ngisenkingeni uyabona indaba benizohlala ningena Wi-Fi inyanga yonke iWi-Fi imnandi kanje imnandi Wi-Fi unlimited inkinga bengimthembile because ngumngane kamfowethu ngizwisi ngiyakuzwa themba umuntu wrong themba inyoka manje yena wesengenza kanje abantu banjalo umuntu njalo mayiseza kuwe zoboleka into kuba mnandi makumele sebuyise sekumele kuliwe akube isifundo leso siswami ngahamba mfethu ngiyabonga kakhulu thank you sisi kanti singobani thina ngithi mina kuwe mfethu ubaba uKing Ginger iKing Ginger TV nekhokha wayivulela into efana nalezi ukuthi siqobe nje senze kanje senze kanje sazoqoba ke futhi nawe nenkinga sizofika kuwe izolunga thanda ungathandi izawulunga singomavula kuvaliwe la kuthiwa kuphunywa khona siyaphunya la kuthiwa ngena khona siyangena khethi siwenzile umethu umsebenzi mfethu ngicela ukuthi senze kanje asambe mfethu sanibonani ngokukhulu ukuyithoba uDlamini Loni sibalukhulu uJama kaJadu Nkomo zinje khanga ngoba isola bilusi usigunya mkhonto ufazi mabele madwa wanxelisa ingane ingaphesheya komfula bafethu ngiyanamukela kolunye uhlelo oluyinqazi vele ikhokha sesiphinde sabuya nolunye udaba olushisa izikhotha Awusijwayela lapho kuthuza lo muntu mangabe imali awusiniki sithatha lokho esikuthathayo sihamba sokuthengisa abafethu abantu abakolodayo abapheli abantu abakolodwayo abapheli ingakho nathi lo msebenzi ngokuthi uphele sizohlezi siwenza kudaki akunakonto ozoyilanda akunakonto ozoyilanda mfethu hayi ngendlela okuyiyona ikhokha ibuyile ikhokha ibuye ngamandla omabizwa basabele ungazijwayela kabi wena sihambe sibone ukuthi basiphatheleni